Dostlar, 3-cü çıkarılış, 3-cü videomda. Algan kişi az. Arasında 1-2 alganlar var, arzanları. Bu qo'chqor $1000 satıldı, qo'zi qo'chqor ekan. 8 aylık qo'chqor ekan bu. Bu qo'chqor bu otasi ota shunda. Qaysi liniya dedingizlar? Liderдің liniyasida. Liderдің balası şu. Oşular. Bu öz qancha tish mi? 6 tish. 6 tish. 3 yaş bu. 3 yaş. Boyu 1.4. Boyu 1.4. Bu balası $1000 satıldı. Buga qancha so'radasizlar? 15 bin. 15 bin. So'radi? Baho berdi? Yo'q, hozir baho bera olmaydi. Bultir bergan 7 bin. Liderning balasi edi. Baho berildi ekan shu. Yarmarkada. Bularda qanchadan so'radasizlar? Alar bu yoq. Javob ketdi ha. Yaxshi ekan. Satılıb ketdi. Yaxshi. Nima? Sizlarga o'zim chiqqan uchun berdim. O'zim ko'rdim o'zingizdan. 85 ming so'm. Qo'zi. Oqsuga ketdi, Oqsuga. Oqsuga ketdi ular. Endi 1-2 yil to'lay olasiz ular. Yaxshi. Kel bas ket. Bundan Madanskiy qo'chqorlik bo'ldi. Madanskiy. Qo'zi kimdan? Bu 80'den. 80'nin balasından. Ular qancha so'radasiz negizi? $3000. Qo'zisimi yana? Qo'zisimi yani. Ular qancha tishdir? 2 tish, 4 tish, 6 tish bo'lib qoldi o'sh kerak mo. 3-chisini tug'di-da. Yaxshi. Shu baho berilibdi, berdi. Beradi. Satılganı javob endi arasında. Araşanlar. Uzun quloqlari. 7-8 so'm ismi bor. Bu baqqandan jarashadi. Quyruqlarini qarangizlar. Satılganlar yo'q dek arasında. Yaxshi. Mana. Bu yerda veske tartib ko'ryapti, bu yoqda qo'chqorlar. Bravo aka. Qancha o'chirib qo'ygansan? Eng negizi bu eng og'ir chiqqan qo'chqorlar qancha kilogramm chiqib qoldi? 84 kilogramm chiqdi. 184 patologiya shunday bo'ldi. Bu yerga kelib hisoblashmaydi, dalsha kelib 5 yil tartib olib. Kelib bo'ladi, yaqin nemetgandan keyin kelib. Seni ochadi, ana o'zlaricha flash ochadi. O'zlaricha flash oladi. Yaxshi. Bu yerda bo'yni hisoblaysizmi? O'lchaylaks. O'lchaylak ves bo'ladi-da, bo'yni уже o'stirmada ochadi. Biroq oyoq changda bilmayman qanday qiladi. Baymada chiqqanda vesda kim уже sporga chiqadi shu. Ves meni. Aha. Bo'yin уже o'lchanishtiradi. Qachon boshlanadi o'shalar hozir va o'lchab bilmayman bu. Alganlar da az bugün ha. Maşa. Ama alganlar уже içinde başında da bo'ladi. Yaxshi. Kişi ko'p, mal ko'p, biroq algan kishilar az. Dostlar, mana. Bu ekoten urgacha qanchadan bo'ldi ular? Jalqasiga jalqamoqda chinlig'ida. Eko 22 mingdan. Bak to'qtular o'xshaydi qo'zilar ha. 22 mingdan olib turiblar. Выставкада. Yo'q, 5 tereka ketayotganda men просто o'zim shashilish bo'lib qoldim. Выставка emas, bu yer yarmarka ekan. Yarmarka o'tadi. Batat tursinlar. 5 tereka 9. Bunu, конечно, qarmog'ini oldingizlar da. So'ygunlar emas. Yaxshi. Arasında arangizda topatasiz alganlarni. Aytdim-ku? Ot o'shanda da. Ekoten urg'ach. 6 oldingizlar mı? Batat. Qana qolganlar? Olib kelganda 708 boshda. Sağ bor ha. Bayka bu satıldı qanday? Yo'q, satılgan yo'q. Qaytdingizlar ha? Veske ekan bu. Tak, bu yoqda ves tartiladi, vesini ko'raylik da. Dag'i olib tur, bu yerdan kelib dag'i ko'rgazamiz. Qo'zlarni olib deydi. Qancha chiqdi ekan bu? 115. Ya. Tishi qanday ekan tish? Az, tartılsın.
15 kvaran çıktı ka. Жаш кандай экен onun? 6. 2 tiş. Число 29 болуп калды. 115. 115 kvaran. Серьезный я. Нах был байке. 13 aylık oldu. 13 aylık koz eкен. 200. Sen bana salam öyle. Ne linyalı? Прямой bu. Hazır. Линия Ландурас дейт. Ne берет? Сөзлер тартпай. Қанша болды? Қанша қалды? $3000 қалды тұрмын. Суперский, да? Ол жашы қандай екен жашы? 10 aylık koz. 10 айлық қозы. $3000 алынып тұр ол. Шарпейдің линиясынан екен. Енді болған қошқар. Гладкий, который шерсть. А уши какие? Не, уши у всех хорошие. Сама? Уши у всех хорошие. Ну, там по-местному надо говорить. Ну, верно. Зачем ты первый купил? Здоровье. Зачем первый купил? Это вы сейчас кто купил? Что? Не, кто купил? Я? А, ты купил? Да, я ходил. Ну, и тот примерно так же будет. Все такая же будет, да? Да, примерно. Да, Сейчас поедем, посмотрим тогда. да может, есть. А в какой маске? Кто? Это вот его спрашиваете, он вам сейчас все. От какой он матки? Мы у Хасана взяли, Нурбековская мама. Нет, мы Нурбековская. Имам Хасан Байке, Нурбек Имамский деп атат. Мәселе жатат ушул қошқар $3000. Ба берди, берелик бе? үйден берет. Үйден берет абыга. Канча? 150 берет. Аха, 150. Сиз 200 сурап атасыз? 200. Да, платит. Жақсы. Да, уйба деп көрсөтөт. Жақсы. Машина жүктеп кетті, алып қойды. Екеуін тарттық жаңа. Қаншадан кетті? 20 000-ден алдым, тұрғашы қойлар. Қозылар да. Жақсы. Бірақ бұттары қашы жоғын екен, а? Бұған алдыңыз ба қозылар? Жоқ, қозы осы қашты. Қойға қошылек. Қосқыр бөлек, бала ойыншы. Аха. Так, сразу номерін алып қойғын, да? Номеріңіз айтыңыз. Мінеке. Құйрықтары. Онда оған қошқар. Айтыңыз. 0703 1 минут болады. Ага. 763 763 386. 386. Достар, қараңыздар, чабастар қошқарға. Бәке, сізге баға берді, бермеді бұларға? Var, kimlerdeki veriyor da. Жоқ, сатпадыңыз. Жақсы, мына. Уже қайталап. Қайсы қошқарлар кетті екен. Жақсы. Жақта толтыра қошқар. Мына жерден деканзавра. Алғанда разы болды бақты. Ярмаркада. Бәке, бұл сатылды? Сатылды. Қанша oldu? 80 ya. 80 mi? Я вот этот борт открою. Охо, құлақтарын көргізейікші, құлақтарын. Давай, я буду. Оба, бір қарсан жоғыр. 80 000-ге сатылып тұр. Қанша тіш екен бұл, а? Там. 3. 3 жаш ба? 3 жаш екен бұл. Давай.
Ошейник снимите только. Ну залезь, снимите широко, посмотри оттуда, лезьте вот, легче будет. Может быть, может быть. Ол Днём хотели у нас. қара широкий қошқар. Үй қара қанша сұратасыздар бай? Широкийге? Пора 100 000 готов. 100 000. Қайтсыдыр? Если хочешь, говорю, то оставь. Тұран қошқар 80-ге сат. Байке, саттыңыз бұл сат әлексіз бүгін? Сатылды? Қанша қошқар саттыңыз? Қозы, қой, тоқты саттыңыз. Қанша бар? Қаншадан кетті? 50 000-ден, а? Жақсы. Онда болған да? Шындайлар. Мынан чоңырақ. Ол қой қанша? Тиш. 3 жаш. Ал бұға қанша сұрадасыз? $1000, а? Қызы қайсысы? Сәнді қозса? Жақсы. 1000-ге берем дейді. $1000. Бітті бары қайтты. Қошқарлар алғаны ал, сатқанын сатты. Бірақ аз сатылған қойлар. Ассалаумалейкум әке. Қаншадан сұрадасыз барды? 75 000. 75 000. Боғыз қойлар екен. Бүгін саттыңыз, сат білексіз бе? Жоқ, баға болатып, мұны 65 көрмедім. Онысы, на? Бұларны екеуін 50-ден сұрақ. Қаншадан болады? Ya қаншадан бересіз бұлар? Короче, 60-тан берем да крупка. Круг 3 башқа 60-тан, а? Жақсы. Базар аламы деген. О, да бар. Жақсы. Екі қозы бар, қой бар, екі Қозылы қойлар бар екенияқтадағы. Hazır номерін сұраймын. Çalasыздар осы номерге. Жақсы. Номер бересіз бе номер? 702 0702 87 54 93. Достар, çalasыздар. Матка. Урғач қойлар. Дым алам десеңер, пожалуйста. Эй. $10,000 қошқар. Қалғандар қозылы. Анан боғыз қойлар бұл. Жана номерін алып кеттім. Çalasыздар. Жерде дағы бір қошқар тұрады. Ассалаумалейкум әке. Қанайсыз? Жақсы ба? Қанша сұрадасыз қошқарға? $5000. Bu қанша тиш бұл? 2 тиш. 2 тиш, а? Жазға 4 тиш. Жазға 4 тиш. Линиясы қайсы екен әмі? Біздің қойлардың балдары дейді. Линиясы жығылек. Баға берді, сұрады? 2200 береді. 2200. Қаншаға бересің бола тұрған? 4 болады, а? Мардасыны қараңыздар. Қошқар тұмшықны, арашаны шындай болады негіз. Құйрықтары, бұттарыны қараңыздар. Номер қалтырып кетесіз ба? Айтыңыз. 0755 Аха. 007 749. 007 749 755 мегаком. Çalasızдар достар. Ассалаумалейкум. Александр. Қанайсыз? Жақсы, кәптер. Так, қошқарымыздан баштайық. Қанша сұратасыз қошқарға? 5 сұратамыз. $5000, а? Ахиллестің баласы, прямой баласы. Ахиллестің прямой баласы екен. Бойы 1 метр, весі қазір құлытуда 160. 160, бойы 1 метр, весі 160. А құлағы ше? Құлағы 24-те отқан. Құлағы 24, а? 3 жаш, 3-тен. Базар аламы деген. Бұттарыны қараңыздар. Бұл қойда жүріп кішіне ме? Бұл рабочий да, арғырақ екен. Жақсы? Бұл Тиі ғой. Тиі қойларды 40-тан сұрап атамыз. 80-ден. Бұға баға берді бүгін.
Жоқ, буга келди, сурап кетип атышат эми бай. Баа бере элек, Баа бере элек эмеси. Жакшыраак болбойт. Күнү ана күрөң болгонго кичине эметпей атат да. Жакшы, бирок мына мордасы жакшы экен. Ондай болгон. А бул койлорду канчадан сурап атасыз? 40тан сурап атабыз койлорду. Койлор 40 миңден. Улар тиштери кандай? Тепиги эме 4 тиш, 6 тиш, тиги бирөө төгөрөк. Төгөрөк 4 тиш, 6 тиш. Моёко 4 тиштен бул 6 тиш, тиги төгөрөк да. Тиги төгөрөк. Бирок тиштери бар. Булар кайсы линиядан? Булар 80дики, тиги корабль немелери. Аркы корабль бул 80. Жакшы. Жакшы, мына. Ушундай болгон койлор достор. Байке номер калтырып кетесизби? Калтырып кетем 0704 0704 11 11 05. 11 11 05. Токтулар барбы? Козу, ургач козулар, эркектер Бар. Токтулар эмес, эми токтулар азыр сатылбайт. Бар бирок. Анан козулар бар. 2 айдан өтүп калды. Сатыкта бар, а? Сатыкка бар. Эми февралдын 20-сынан кийин эле сатылат алар. Февралдын 20-сынан кийин сатылат дейт. Жакшы. Ушул номерге чаласыздар. Дагы кайталап коёк достор номерди. 0704 11 11 05. Карабалта. Кой кимдики экен бул? Атасы мыйда барбы азыр? Кара? Козулар канча экен бул? Акилер өзү карада. 1000 дейт. Баласы да кара. $1000 мы? Кызыл койдон кызыл керек. Булар канча айлыктар экен, козулар? 3 айлык экен. 3 айлык. Эркек а булар? Жок, ургачы бир эркек. Бир эки ургачы, бир эркек. $1000. А могу койго канча сурап атасыз? 150 миң. Буларга баа берди, сурадыңыз бы? Сурап атат баа. Берген жок, ша. Жакшы, кочкорлор канча сурап атасыз? 150. А булчу мага? 2000. Сколько конкретно? Ахиллестин прямой невреси $2000 дейт. Бул канча айлык козу? 7-8 айлык козу экен. Жакшы. Номер калтырып кетиңиз, мына. 555 12 15 43. 0555 12 15 43. Чаласыздар достор. Бозлар канчадан бери? Assalomu alaykum. Cho'chib ketdi qo'y. Bular baa berdimi aka? 100 mingdan. Ha? 100 mingdan. 100 mingdan. Qanchaga berasan? Men ko'rasiz-da bozordan chiqaman. Ne qancha so'rab otasiz? 5 mingdan. $5000 ha? Bo'g'ozga deyman. Jellab qo'ydim. Ha. Ko'rgazaychi. Eng olbatni aytpangizlar endi. O'tganda bozor tatmama shunday degansizlar. 100 mingdan beribdi shu qo'ylarga. Onday bo'lgan. Bularning tishlari qanday ekan ham? 6 tishlari. Boshini ko'tarib turadi. Bularga baa berdi aka? Kimnikilar? Berdi. O qozulu qo'yga o. 1,5 mingdan berbedingiz. Qanchadan so'rab otasınız? 3'ten? Amak. $1,5 ming berib o'tdi. Bularning tishlari qanday ekan tishlari aka? Qancha tish? 4 tishlar. Arasham pardasındagi qo'ylar. Yaxshi. Sakma to'qlarning quloqlarini qarangizlar. Qancha so'rab turib bu? Qanchadan so'radingiz? Ya, $5000. Ha bu qancha tish qo'ylar bu? Bu martda birleşip oldu. To'qlar ekan-da. Tak, o qarachi. Bu birjash bor. Qanchalik ber? Qanchalik? Qozlara qanchadan so'rab otasiz? Har qanday? Где права? Что права? Al qozlar, urg'achlar, erkaklar bular. Aralash. Qancha oyliklar bular? Eng kichigi aldı 2 ay. Eng kichigi 2 oy. Ha, bular qanchadan so'rab otasiz? O, misol, qozlar.
1000'den ha. $1000'dan deydi. Onda olgan kozlar. $2000 kozun karağınızda. Так, azın nomerini kaldırıp keteyim bularını. 0707 nomer telefon. 0702 84 93 86. Қақта тұрады әмі? Асылбаш? Соқылықтылы екен. Жақшы. Чаласыздар достар. Құлақтарını қараңыздар. Тиісіз көтерді. Алдыңыздар ба екен мұны? Сатылат бұл. Сатылат ау? Қанша сұрадыңыздар ма? 30 болады. Болушы 30. Қанша тіш бұл? Қанша тісілер? 4 тіш? 6 тіш. 30 мың дейді. 30 мың. Жоқ, сом, да? Алып қой бір. Мен видеоға тартамын. Мен ойлаппын баға сатылу алынды ғой деп. Уже бүтіп барататын. Елдер қайтадады. Қана қайтысы? Мол ба? $1000 алынып тұр бұл. Қанша екен мұнай? Жаш? 10 ай. 10 айлы ға? Қошқыр $1000 алынып тұр. Бұл жақшы көрінмей қалды ға? Bir şey detip aldım o. Bu var. Qanchadan ketdi? 50'den. 50 mingdan ha? Urg'och qo'ylar. 50 mingdan. Arashan. Barroda. Ha, jo'qta. Soda o'ta. Yo'q. Soda bo'lgan ekan. Bu qo'zi qancha ekan? 30 ming so'm ha? Qancha oylik bu? 3 oylik. Qaysi liniya? Shirokidin liniyasi deydi, 3 oylik. 30 ming so'm. Qo'zi qo'chqor. A bu qo'chqorgacha? 120 ming. Qancha tish? 2 tish ha? Yaxshi. Qancha verdi bu yoqda? Baho berdi? 100 ming. 100 mingga bermadingizlar. 100 mingga bermedik deydi qo'mma. 100 ming berib tur bu. Bo'lgan qo'chqor. Videoni oyoqdaymiz do'stlar endi.